Mōhiotia whānui tiana ia puta noa I te waiariki mo tana whakatangi pūtohe I ngā tangihana o te rohe. Engari no te rānei I whakakaurera tia ai a Minaripa Mitai Ngātai ki te tohu hapori a te kuini. Mō ngā taumaha ōna e taunaki ana I ngā mahi puoro, mahi whakairo me te haupoia no hoki. Kei a Manawa Wright te pūrongo mōna. He hākari nui mo tēnei taonga o te arawa waka. He whakatangi noa mo tana whānau I te rānei, engari ko mōhiotia whānui a Minarapa Mitai mo tana tuku aroha atu ki ngā tūpāpaku o te rohe, mā te whakatangi I tōna taonga puoro. I started about 1976. My uncle Nep Tai in Murupara when he died. And that was the first time I played. Ko hui mai tōna whānau nā te rongo pai kua tohua a Minarapa Mitai ki tētahi tohu rā whānau a te kuini. Tino ko ana hau me toka whānau mo te nihonere nui. No te tau ko tahi mano e warau whātekau mā whā I tākaro haupoia Mitai Ngātai ki te rohe nei. Ko poi hoki I ngā kai tākaro o te rohe o te waiariki, mā te whakaako. Kia hau nei o te utu. O te ngā fees, koina te mea ke te patu I te haupoi. Nā Māori, ka haere rātou tai ki te utu. Aha koa he wari te kautau tana pakeke kua tahi I te puehu ki te whakaora anō I tōna krapu haupoi Māori rongonui o Rotorua, arā te manu kōwhai, I timata hia mo tana whānau I te tau iwa te kau. Tino ko ana hau I tērā, tāko engari kāre tino o makaha, me whakamahia rātou. He kirikawa hoki ki te whao, ko ia tētahi o te hunga I whakairo anō ia tūtāne kai wharenui ki ōwhata. Kāre whakaaro mo tea. All I do is carry on and help people, and it's fulfilling. I tēnei rā kai te tohua a Minarapa Mitai Ngātai ki te tohu hapori, mo tōna ngākau aroha ki te āwhina I a rātou. Manawa Wright, Te Karere.